ke bang lok lok lang yo nong si meeting cek cek lang yo nong si menit si pang rum lok lok lang yo nong si menit si pang rum lok lok lang yo neng ki ong su ta li yo ta no yo oh falling chốt cái này người ta kia vàng với xe ông là kia vàng với xe ông Chelsea teman support teman lo yo, neng dog pick an teman lo teman mung dog pick an yo, gay lo, long live, oh là này chết cô đấy nhiều, long live. Lalu muni dah ke, lagi ekdom volunteer tu mana ayu, ekdom ringan group volunteer tu mana. And chronism laki la itu APHC itu la adon ara akoti munti itu kontrakta sakorita cipichot kido ana sona cipichot la penge halada kido do na tum halo tum ka cipang tang musik ka cikrong titi halo so angbong kido do na tum anyala tum akan nota klaim bunda klaim lai hui ni tum dak APHC ke karbian long le pen di masau pen ke pawek dek kang janji yes APHC is for all hill tribes people lapin akhir kapi job ya pan kerai lapin kepang tang ya pan itu mabang dinda polton lo apot itu hirinan ni jakta dia tu la chronism tu alang litum apa hiri ya pan kenji amit hana tu mangongsi police a uniform isi police krongsi kopi ni nang pa hiri ya pan kenji ilitum lagi lang peminai ilitum cetan ilitum a right to self defense a right to itu hai bila our corruption kore hey bila ami ya karbiang long di bahasa opera ami ida ini atorai di ami I dare you to long live I dare you to long live Tuh gilirin lu namanya pleng sat lu ya don mau dun. Itu makarna. Hai sih ka beli yo. Angkau capi kena joksi. Ini nama itu masih dah jono jadi asing dah apa-apa. I am a candidate of PPF, Bodoland People's Front. I contested from 11 Sonitpur Lok Sabha constituency. Today I have come here
I love my people. I respect my Jai Khatter sir. So I have come here to pass one message. Respected sir, respected our Daniel Lancaster sir, respected all the ladies and gentlemen who are sitting on the dais, and my dear fellow brothers. First of all, I must say, Khatong. Jai Khatar. Secondly, my dear tribal brothers and sisters, the people of Karbi Anglong, the people of Assam, the people of India, the government of India is going to delete the tribal quota. Tribal মানুহ কাৰণে ST reservation নাথাকিব, 6 schedule নাথাকিব, tribal কাৰণে অধিকাৰ নাথাকিব, আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাবলৈ ধৰিছে। আমি এলাও নকৰিম। We will not allow BJP to snatch and damage our constitutional right. BJP with the help of RSS, tribal সকলক dominate কৰি আছে, suppress কৰি আছে, blackmail কৰি আছে। আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। Time has come. It is high time for us. Everybody join hand in hand. We will say BJP, enough is enough. Enough is enough. আপোনালোকে আমাক জাতি মাটি বেটিৰ কাম কৰি কৰাত পাৰ্টিটোৱে আমাক ধ্বংস तुम जतन होना से बड़े बंदे हो ऐसे नॉन फॉर डिरेक्शन सा जगह पर फल के आज ये पाने तुम ऐसे दो तीन हासा लगा दा दीपू पत्थर हो नहीं दे हो कोई बोले चेंगे ना ए आ तो ए पीछे से लोगे पीछे से लोगे इसी के बच्ची भी रहो नाली तुम के दामाहूर गाड़ी बचाते नाले गाड़ी नाले तुम वेपन भी जो नहीं ड्राइवर को करने अनुरूप अपना लोग चुआ हो अरे Mangga meeting ke prat loyo meeting ke julo yo online ke ong so ta kali la so feel ke di munit masih cetang ke seran no jang di salo do thai we seran yo don mar to mi opini da ke sel si meeting an amani ka chat kong yo na non mangga meeting ke julo mate meeting ke prat loyo to war ke dam setame yo che jang masih yo nelo che than se jok polo kala ngo wo jo lao don mar to mi ke ong so ta kali Joho, Joho, Joh, don nói lên tung vô, Joh, cả làng, đồ hở lên vậy, Joho, mà tôi nói là anh tôi này. Di orang parku gitu kan. Ada lo warna gari tay. Rồi hai cái đi chỉ sao bằng với bên nàng nó xong đi để nàng đi lọc lọc. Ông bao là vì thế, cô có sơ chỉ nhang gì sao nó